Ala Iris Lynn Harvey. Para king makapasubaling kapagnasan dari Wilmer Licup, Josefina G. Lising, Lester Balahadja. Para king kaladwa dari Leticia Lopez Pangilinan, Mariel Miranda, Marilu Samson, Rosalinda Maniago, Amando Ramos, Veronica Zabala, Michelle Vercacion, Marilu Samson, Adela Gamurot, Rosenda de los Santos, Anthony Ramos, Amado and Teresita Alarilla, Valeriana and Solomon Miranda, Rosendo Ramos, Ernesto and Felicissima Santos, at Ding Maldang Kaladwa. Malo ka.
Tingklag yun ng ipampo ng adak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ingrasya, ampon kapayapan, iba't king Diyos sa ipatamo, manatili sana kekayungan. At keka antimurin. Kapatad, si Shantala, ring kekatamong kasalanan, ban karapat dapat tayong pagbasusyan, iting banal a misteryo. Iyagkastangening yagnanagnaning kapanisyan, aminan ko, king Diyos sa mapamakalulu, at kekayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapuko, kang Juana Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel lampon banal, at kekayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginotamo. Ing Diyos sa lubos, mayupaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king Bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, alang-alang karing merito ning pamailasa ning bugtong mong anak. Pagkalaman mo kaming panibayong sikanan, ulinging sarili ming kainan, alang daralake kami, nunemo pawang kabigwan. Kingarapaning dakal akaligaligan, adaralanan mi. Itihadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatanang Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyang pod magkari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Oy niing talasuyo ko, ayan tabayanan ko. Ing pinili ko, abina kong katulan. Kakasyan ke king espiritu ko, banang idala ing tunay katuliran karing bansa. Eya kukulasyo ni eya mamulyo, ni eya mitatas a boses karing dalan. Ene papaklyan in timbong mebalbal na, ni ene papatdan ing undap-undap asimsim. King mit mong katapatan, ipairal na in tunay matulid, eya urong sulong alug, ni eya masiralug. Anggang ena alitatag in tunay matulid ket king labuad, ing batas at tuturuna, ya ing panenayan da. Ringking bebe dayat malat at karimpulo, antipinkeni ing sasabyanin Diyos agino, amiglalang karing banwang sapin-sapin, at milablab kareti. Aminye ubo king labwad at king sablang manibatan kaniti, aminye pangisnawa karing taong manoknangan kaniti,
at biya ka ring sablang gagalo, baboniti. Ako, ing Ginoo, inawis da ka, baning matulid, ipamingwa mo. Tinayid da kagamat at inubog da ka, tilduan da kang anting pekatipan ko, king meto balen. At maging metong kang sulu, para ka ring hentil. Bamulang ibuklat amato, rimbulag, itimawa mo lo ring atsuking sukulan, at ibulos mo lo ring atsuking sukulan, ning sukulan, lalam ning gabun. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo yang suluko at kaligtasan ko. Ing ginuya ing suluko at kaligtasan ko. Ing Ginoo yang suluko at kaligtasan ko. Nino ing pitakutan ko. Ing Ginoo yang kutanim biya ko. Kene kumula tumakot. Ing ginuya ing suluko at kaligtasan ko. Nang lalapit do ring mga rok ataw, barang laklakan ing laman ko. Ila kabud, ilang kasalang ampong kalaban ko, ring mga ragsa, ampong mga nabo. Ing ginuya ing suluko at kaligtasan ko. Agyang libo-libulo ring kubkub kanako, eya mitakutan ining puso ko. Agyang sagu pala kanako king labanan, eko pamurin milak, kapanaligan. Ing ginuya ing suluko at kaligtasan ko. Iniya ing paniwalan king matibe, tangalan ko ing kaya paning Ginoo, king labod da ring mabye. Ibili mo king Ginoo ing tiwala mo, tatagan mo ing sarili mo, siknangan mo ing loob mo. Ibili mo king Ginoo ing tiwala mo. Ing ginuya ing suluko at kaligtasan ko. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka ang timurin. pamamasang iba't king mayap abalita agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Ana mayaldo, bayu ing piyesta ning pamaglagpos. Mintaya, Jesus, king Betania, ing balen ng Lazaro, ape pasublianang mebie. Pigsadyareng ngapunan ka rin. Sinaw piyang migsilbi, i Marta,
at metong iya Lazaro karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman kinangwayang kapit ng litrong mal apabanglong purong nardo. Kiskusane bitis si Jesus at pinulis na ladeti king buwakda. Sinalingalgal ing banglu king kabilugan abale. Dapot Judas Iscariote ing metong karing alagad na itang magtaksil keya, sinabi na, bakit mipisaling at lungdalan asalaping pilak iting pabanglo at mipamye lasaring abli karing pakakalulo. Sinabi na iti, uling atinyang malasakit karing pakakalulo, nun uling mapanakoya. Ya ing tesorero da at kukupit ya karing salaping ingatana. Dapot nga ng Jesus, pakyalaman, paborenyeng daptana iti para kingaldona ning kanakong pangakutkot. Kayabe yula, kabang panawon ding pakakalulo, dapot kabang panawon ing kayabe yuko. Abalitan da ring dakalahudyo king atyo Betanya Jesus. Inyamin tala ka rin. Emo king uli na nuneban akit dyan naman Lazaro ape pasublian ng mebye. Binalak da ring pamuntok ding pari king papaterya naman Lazaro uling king uli na dakala ring Hudyong kakawani karela at maniwala kang Jesus. Ingbayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa bengi po kayungan. Kamusta kayo po? Maya po. Pagtyagan nyo ko pa mo po ngening Lunes Santo. Karani pong mga labasan parominggo, ing ginutamong Yesu Kristo pagkapilitan ding dakpan, pauli na ning kayang amano, kapamilatana mo naman ding kayang dapat. At sasabihan da na ing pamaglapasta nga na king Diyos, metong yan namang sangkan, bang kanita dakpan de. Buri nang sabihan po, buring paniwalan, buring akilala, Jesus. Dapat ka rin daraptana po ning ginutamong Yesu Kristo o yung ganaganang dapat na ating bunga, ating epekto, karing ngaliwa. At atin mo namang emayap ay epekto, karing ngaliwa, especially karetang bisang kilala kaya. Detang mayap tinanggap king kaya pana ning Diyos, detang masakit, mi pakayap la at mi paldan. Uli na ning karelang kasalpantayanan kang Jesus. O itong meging bunga na, mi pakayap la, mi paldan la. Ating makasalanan, alalapit king ginutamong Yesu Kristo, kaya benala naman ding masakit. Ating meging bunga na ning pamaglapit da kang Jesus, kapatawaran ampon pamagbayong lub. Ating meging bunga ing dapat na ning ginutamong Yesu Kristo karela.
Ating emalino, ing karelang kasalpantayanan, ing karelang tutukyan. Dapot anyang pakiramdaman de, ing ginutamong Yesu Kristo, mi pamasalan la, at meging talatokin la, ning ginutamong Yesu Kristo. Ating likwanda, ingega na gana, ing obra, ing kabiyayan, at niyayaliwapa, at tinukila, king ginutamong Yesu Kristo, negi na lang alagad, megi na lang apostol, ating bunga, itang pamanyawos na karela. Ating mete, migsalitaya, Jesus, ating yang tigkila na kabawong Jesus, may biyela, rening tao. Oren po, ding meging bunga, king dapat ampong amano na ning ginutamong Yesu Kristo. Mangayap abage. At palagi ko po, ikatamo mo naman, kailangan tala mo naman deti, ing mipakayap at mipaldan, ing mipatawaran at pamagbayolub, ing mipamasalan at tuki kang Kristo. Matetamo mo naman, ating maging bunga na, ning dapat tang mayap, keti king yato, iyapin ning pasugyan na nakatamong niye, ning Ginoo. Pero, atin mo naman pong karing aliwa, ay maging mayap ing bunga na. O, ereburi kasing paniwalan, ereburing pakiramdaman, ating migbulag-bulagan, at ereburing kilalanan Jesus, anting tubod ning Diyos, anting anak na ning Diyos. So oren po, ding maging bunga na, epekto na, ning dapat ang pangamano ng Kristo. King mumo ng pamamasa, iba't king libro ning propeta Isaias, in Diyos magsalitaya, tungkol king kayang tinubod, anong nukarin, ing ginutamong Yesu Kristo, king kapanahunana, ereburing kilalanan. Nga na ning ginu, king libro ning propeta Isaias, o ini ing kakong talasuyong kakong pasiknangan, ya, ing kakong pinili at binakong matula. Propeta Isaias, papasyag ni, nung nino, ining talasuyong ay ni, apinili na ning Diyos. Anong muka rin, ing ginutamong Yesu Kristo, ya, ing anak ning Diyos, akayang tinubod, akayang pinili. Pasik na nga ning apong Ginoo. Pasik na nga ning Diyos, pa, bang kanita itang misyon na, king yato, ato parana, maging ganap. At nga na pa pong mamiye, pamagpakilalang ning Diyos, king libro ning propeta Isaias, kitmuan ke, king kakong upaya, at king bahalang bansa, idalana ing ustisya. Iyakulisak o itasman ing siwala na, o magsalitang masikan, karingdalan. Ing me balbal at imbu, ene paklian, at ingunda-punda pasulu, ene patdan. Karing sablang ibiyena, karing sabla ibiyena ing ustisya, milako kapanayan o minalub, at itatagna ing ustisya king yato, ing turuna panayan da, ring bansang atyu king marayo. Uy tapo ing de patana, ning ginutamong Yesu Kristo. Pero pahuli ning dapat ng aito, pasibayo, balikan tala ring meging bunga na, ating tinanggap kayapan king Diyos. Dapat detang ekikilala, aliwa, ing meging bunga karela. Kaluguran kong kapatid, kaniting mumunang pamamasa, iba't king libro ning propeta Isaias, papakilala na ning Diyos,
nung nino ing tubod na, ing gawana, ing daralana, ing sabiyana, ing daptana. At iti, para kay katamongan, magdalang kayapan. Inya'y bunga na, ning pangayatsuna, ning ginutamong Yesu Kristo ketiking yato, kayapan, parangan kay katamo. Kan pong ebanghelyo, ating nga duwang tao, pigunaman tamong ngeni, i Judas, ang popa, i Maria. I Judas, si simbolude, rening, pakikilalanan, ing ginutamong Yesu Kristo. At i Maria, si simbolure ring tao, amaniwala, manalig kang Jesus. King ebanghelyo, Jesus may kihapon niya, King Baleda, ni Lazaro, Marta, ampoy Maria. Kalub ng Jesus, i Maria, dinatang niya, magdalayang pabanglo, kapit ng litro, apurong nardo. Malia, ing pabanglong ay ni. Kaya pong abasa ako, 300 days as well do. Kailan niya pong bulan ito? Apulong bulan. Apulong bulan. Oh, Diyos ko, kamal na. Ngayon, hindi patahan ng Maria, kang Jesus, tigtuganing pabanglo, ing bitis na, at kay batimbuak na, yang penguskos na, king bitis, ng ginutamang Yesu Kristo, sinalingal-ngal, ing banglo. At Judas, migsalitaya nga na, bakit mipisaling at lungdalan asalaping pilak iting pabanglo at mipamyela sa ringabli karing pakakalolo. Masanting niya, ining intention ng Judas. Masanting niya, ining intention ng Judas. Wapin, pisalita mo, bangka nito, ay biye karing pakakalolo. Agyangin pisamban, king istoryana ning Santa Iglesia, at impong milyaring makanyan. Pisalina yung pibandyana ning pisamban, bangkang tamibye, karing pakakalulo. Pero Judas, aliway nga tiyo, king lubna. Masantinging sinabi na, pero aliwaya ingat tiyo, king lubna. Kaniti pong kadwang dake, ning pamigunam, lawin tayo po ining pabanglo. Kitang-kitang metong nights nandin. Gusto nga kami kapagdilo nga ko. Nanggawan mo, banta milako kang agad. Magpabanglo. Banta isalikot mo, kami kapagdilo. Nino pong gagawa ka nito? Yan ko po minsan itong late kong bigigising. Kaya makapagdilo, magpabanglo ko. Wala pong gagawa kayo? Yako mo. Ing pabanglo, kaliguran kong kapatad, ing meto nga purpose na niyang bangang ito, maging, alam, kaaya-aya, ing kakatamong ababaw. Pero, pwede yung manyalikot bulok. Pwede yung manyalikot bulok. So, ini pong pabanglulawen tayo, anting meto nga simbolo. King pangatao ng Judas at king pangatao ng Maria. Umpisan tayo, ingkang Judas. Mabangluya, itang intensyon na. Pamisali, ining pabanglo ngayini, bangkanita ibiye, karing pakakalulo. Mabangluya, masanting niya, mayap ya. Pero nani nga tsuking isip na. Pisali, pero kwanan itang dake na. Mangupit ya, manako ya.
Ha? King biyeta mo po, kaluguran kong kapatad, ating makanyan. Ating pabanglo at tatakap king kabulokana ning tao. Eko pumimwa ka na ako, karening alimbawa ko. Umuna po, king meto nga pamilya. Ing pengari, ban mitakpan itang alayang oras karing anak na nanong gawa na. Ha? Ibiyen itang material na bagi, aburida ring anak na. Kalugod na pengarin, Ibiyen mo itang material abagi, karing kay kang anak. Malugod yang pengari. Pero, atin niyang tatakpan, amas maulaga. Nanong tatakpana? Itang personal mong pamanyese, karing kay kang anak. Itang potang masakit la, at tsuka. Potang kailangan kaking eskwela, at tsuka. Potang atin niyang gewang masanting, papayaos da ka, at tsuka. Potang atin niyang problema, you are willing to listen. Pero uling alakang oras, banta mitakpan niya ito, sige, biye mo, itang hanggang burina. Balami itong niyang pabanglo. Pero ating niyang tatakpan, amaulaga, anting metong apengari. Yapin itang kekang physical presence. Karing kekang anak. Lalo na po ngayon, sabi ng masakit yung biye, dapat yung adwang pengari, in imam po yung tatang mag-obrala. Totoo, masakit yung biye. Pero yun naman po, sana kakalingwan, sesending kayong anak. Uling gustong may kalingwan la, mas maragul a problema. So, yan po yung neto nga pabanglo, king pamilya. Balata mo mayak. Balata mo mayak. Pero king ka matutuwanan at inyang bungang masanting. Kadwa pong alimbawa. Project. Pagawaing eskwela, pagawaya ing tete, pagawala ring dalan. Ren. Balo tayo po yan, Masanting, kailangan tala rin. Kailangan yung building, karang eskwela, banta ring anak, siksikan. Kailangan yung dalan. Bangka nita, in ekonomiya, sumulong mo naman. Kailangan na rin tete. Bantay pamikawani, mapawi. Masanting na rin. In problema, itang atsuking gulot. Na ano ita? Na ano po? Bati ko, bubulad. Corruption and commission. Masanting na rin project. Po? Kailangan tala rin. Pero ating makasalikot, masanting nga malilyari. Bala mo Judas. Po? Masanting niya. Ining sasabihan na. Kailangan na rin. Pero uli na ning panugali na ning tao, itang mabulok, panugali, mitatakpan niya, karening proyekto nga rin. Halimbawa, yung budget, 10 billion. Palagay niyo po, magkulangan niya pa ita? Ha? Palagay niyo, magkulangan pa ita? 10 billion. Kaya katamo mo po, ngarapin, ketang 10 billion ay ito. Pilantamong milyon, kaya ti Pilipinas, uy, tamo nga natin tansya, ito nga milyon. So, ayan. May ito nga pabanglo,
ding projects, mahayapla. Pero ating makasalikot akabulukan, ing sistema na ning corruption, ing sistema na ning komisyon. At ko pong daramdaman, katlong halimbawa, mamiyela ka nung ayuda. Kareng drivers. Ne? Kareng drivers. Kaswelo da ring driver. Mamiyelang ayuda. Masanting niya. Makasaop niya, kareng driver. How about karetang pasahero? How about karetang pasahero? Yung kutang, nino rening driver areni. Nung ating ghost employee, potaatin mo namang ghost driver. Magkano yung budget? Potang miras sa karela, kompleto ya pa. 100%. Masanting nyo, ayuda. At kung nga kakwento, o di sana, dening ayuda nga rin nala pamiya ka rin driver. Pamayad na nala mo ka rin gasolinahan, bang kanita itang presyo, yamitas. Fair, ka rin gana-gana, ngara. Mapin, o talway tayong gawan da. Nung halimbawa, 120 in diesel. Ing 30, king gobyerno. O, king national, itang 30, king local. O, di mabawas ng 60. O, tang magpakargaing driver, 60 pesos na mo. O, makinhabang alwa mo rin driver, pati rin pasahero. O. Susuyo, king pisamban. Kaya be kami mo naman pong pari. Susuyo tamo king pisamban, ban mitakpan, ing marok agagawan. Minsan po yan. Banta balance siya nga tamon Gawa kang marok pero susuyo ka king pisamban. Masanting, sumuyo ko, magpari ko, mag-EMDC ko, magmadre ko. Pero kagulutan, ating mabulok ang makasalikot. O rin po, pabanglula. Nangari tamo kang Judas, anong nuka rin, dening sasabihan tamo, at no pangabanglo. Pero, king love tamo, ating kabulukan. Ating mabulok, amitatak. O yan po, ingkang Judas. Alwa mo iya, pati katamo. Pati katamo. Magpabanglutangan. Magpabanglutangan. Adyang etamo, bigdilu. I Maria, kaluguran kong kapatad. Ot de patahan ng Maria ito. Ot de patahan ng Maria, kinang wayang pabanglo at kaybat, tigtug na king kabitis sana, ning ginutang Yesu Kristo, ating buwak na yung penamulis na. Ot di Maria, ot aliway Marta, ot aliway Lazaro. Laman tayo ing pangatawa ng Maria. Itang physical presence. Yan mismo, de patana. Yan mismo, ginamit na itang pekamaldiling at tsukaya. Itang pabanglo. Pwede nang agamit kang Jesus. Itang de patanang Maria, king ginutang Yesu Kristo, Jesus nga nang migsalita, daraptanay ti para king kanakong pangakutkot. Uling mete po, embalsam one day kanita, didinan deng pabanglo. Nakalupang eni. Lakoda kadaya, dinanda kang formalin, etc. Tapabanglo.
lanyad ding pabanglo. I Maria, de patanayta, mumuna, manaligya, maniwalaya kang Jesus. Uling, itang best na, yang binyena. Itang pekamaldili, yang binyena. Karing atsukaya, karing material abage, ay atsukaya. Itang pabanglo. Binyena. Uling, paniwalane, ang ginutamong Yesu Kristo. Manaligya kaya, itang the best, yang binyena. Itang the best, yang binyena. De patana ito, uling pe pasublihan ng ngay koya na, yung kapatad na, Lazaro. She is grateful, ketang tinggap ng kalam, ning kayang kapatad, itang biye. Siguro kaya katamong kapampangan niya, pinitang utang alub. Po? At itang kang Maria, mo utang alub. Itang faith na, in pepakit na. De patanang Maria, ito, uling, kaluguran Ining kayang kaluguran. Jesus. Binyena, itang karapat dapat para kayang kaluguran. De patana, itang para kayang kaluguran. Kapatad, oy ni, in kayadwanan kay katamo ngene. Etamo makiapos kang Judas. Yes, we are not being judgmental, pero etamo makiapos karetang masanting. Detang biyasang gumamit pabanglo. Makiapos tamo kang Maria. Biyasa yang ginamit pabanglo. Biyasa yung ginamit pabanglo at balo na nung kanino ibiye itang the best a pabanglo. Yapin, ingking ginutamong Yesu Kristo. Kapatad, ikatamo po, nanong pabanglo, ingagyutamong ibiye kang Jesus. Nanong pabanglo, ing ay biyatamo kang Jesus. Kalupa ng Maria, sana po, yapin itang the best. At nino itang the best? Yako po, paniwalan ko, it is not about material thing. Itang pinaka-the best, apabanglo, ay biyatamo, kingapong Ginoo, yapin ang kakatamong sarili. Among, ko pumabanglo, mabulok ko. Uli na rin kasalanan ko. Kami gagana ka. Kami gagana ka. Pabangluan na ka ng hapong Ginoo. Kami gagana ka. Pabangluan na ka ng hapong Ginoo. Inyapin po, dening daratang ayaldo, especially detang 3 days, lawen nyo, nung makanano na kang pabangluan ng hapong Ginoo. Pahuli na ng kayang kasakitan, pahuli na ng kayang kamatayan, at pahuli na ng kayang pamanyubling na biye. Kalupa ng Maria, kaluguran pong kapatad, kareting aldoldo, kapag masusyan tamo, makihabetang. Makihabetang. Makisan metong tamo, bangkanita, ingke katang pangatao, metong yang karapat dapat apabanglo para kingapong Ginoo. Amen.
king lagyuning kayang pamaylasa, manigaputa mo king Ginong Yesus, pan pakiramdamana ing kekatamong panalangin, kabangata mo pong sasabi, ganakan mo kami Gino king kekang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin ka, king Getsemani, at may pawas daya. Para ka rin Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Gino king kekang kayarian. Dekapanda ka anting metong a kriminal, para ka ring alang kasalanan ame sukol at emidinan katuliran, manalangin kami. Ganakan mo kami Gino king kekang kayarian. Biklat meing pasbol ning paraiso, king mayap ama panako, para ka ring palpikasalang manigapo, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami Gino king kekang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo, karinggamat ng igpa mo, para kaniting komunidad, amanalig keka, manalangin kami. Ganakan mo kami Gino king kekang kayarian. Ginong Jesus, bisakeng manatili siping mo, at talakad lele ning kekang krus. Ituro mo keng mikatetagan, banmisa na yaldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alangangga. Amen.
Manalangin kayo, kapatid, paning kanako at kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap la, arapaning Diyos ipanglubos, mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo, iting dawon karing gamat mo, kingi kapuriyan po ni kaligaya ning lagyo na, kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, amaganak kang ipami, balikdan mo lang mitmong pakalulo, reting banal a kararaptanan, apag masusyan miketi. Layon dinisan at padalisaya na kami, bana kaming lalong alapit keka, ikang panibatana, itiadwan mi, king kapamilatanang Kristong Ginomi. Amen. Inginu manatiliya kaya kayo, At keka ang timurin, itasyula ring pusoyo. makatasno king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, impuryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon no karin man. O Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Ngening milalapit na la, ringaldo, ning makalunos ng pamaylasa, at maligaya ng pangasubling medye. Gaganakan ampon pagmasusyan mi, king kareti medayig ing ketasan ampon kapalaluan ning matuaming kasalang. At kareti mo rin metupad ing misteryo ning pangakabos ni kang Kristo. King kapamilatan ng Kristo, ring sablang anghel, sa sambanda ing kamalan mo, at mitutulalang alang kapupusan arapan mo. Bustan mong milawukla king karela, ring siwala mi, ngening mikakametong kami king tula, ngamingan pupuri. Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, anti mo ing titi pangambon, kareting ngayon mi. Ban pabanalanala at para ke kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ming ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanita, benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang loob dinawon ing biyena, king pamaylasa, ampon kamatayana. Kinwane ing tinape, pe pasalamatan na ka at pinuri,
piraso ne in tinape, dinwang na iti, karing disipulo na nga na. Tanggapan yeti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidawon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamatan ka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Tanggapan iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ting daya ko. Ing daya ning bayo ampon nalanganggang tipan. Amibubu para ke kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebie. Darawon miya keka, iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal a kapulungan mo ang makalaghanap king mabilugayato ban mi ganapya king lugod. Kambe ng Leo ing Papa mi, Florentino ing Arsobispo mi. Pasyano ke kaming Arsobispo emerito. Ding sablang pari, diakono, magpari, at ding sablang susuyo, king banal, akapulungan mo. Kanakan mula naman, ding kapatad ni, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebie. King pakalulo mo, idala mo la, at ding sablang mayango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit, king biye alanganga, ban kambening Nuana Virgen Maria, induning Diyos. Kambenang San Jose, ing esposo na. Kambering Nuanay Apostol, at ding sablang banal, amibyebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon. Apuryan ang po napaligayan da kasana, king kapamilatanang, Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kami nampon kaya. Kaguming banal ay Espiritu, sablang parangalampon ligaya ke kao Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alangang ka.
Bening kapanaligan king Dios sa malinggap ke katamo, king penandit ning pamangailangan. Manalangin tamo, antimono makadano na katamong tiro ning ginutamong Yesu Kristo. Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at bikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabampanayan apon pagsadyan mi, ing panyatang nang mitmong ligayan ing talapangabos ni Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ang ponpisan metungad, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumanatili sana kapilanman kaya kayo. At keka antimorin. Yang pangtaya ing waga ning kapayapan king metong at metong. Peace be with you. Hallelujah.
Nyo'y ginutamong Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, mapalad la ring mayayawos, maniwala at tatanggap kaya kaniting banala pamakinabang. Gino, matampang tanggap keka, dapat yagkas miya ang amano mo, kumayap na ako.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos, sa mapamakalulong ipa, iti sanag sakramento mo, katmuha na kami king malablab a debosyon, ba kaming mitutula, king pamagmasusi, ang panggrasyang bubungan na, niting banal a kararaptanan. Iti adwan mi, king kapamilatanang Kristong Ginomi. Amen. Inginu manatiliya kaya kayo, At keka antimurin. idukuyo laring buntokyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. O Ginu, ing pamaningat mo, ipanluwalo na lasana ring pakumbaba, at papanatilian na lang ligtas, ding sablang manalig king pakalulo mo. Ban ilang magmasusi, karing piyesta ning Paskwa, emo kambe ning pamagsane pangkatawan, nunay may gitpa king sabla, kambe ning malinis a pamisip. Iti adwan mi, king kapamilatanang Kristong Ginomi. Amen. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, umena kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Benging Diyos po kay kayungan.